Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Muri kano kanya inkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa nuko mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo imirwano ikomeye yubuye. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa karindwi urwamo rw'amabombe rwumvikanye mu gace ka Uvira. Ibimenyesha amakuru byo muri Kongo biravuga yuko M23 irimo kurwana n'abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi nayo aremeza ko imirwano ikomeye irimo kubera muri kariya gace ka Uvira. Kuva ku isaha y'isa 11 z'agatondo kuri rigenekerezo rya kabiri nibwo urwamo rw'amasase rwatangiye kumvikana mu mujyi wa Uvira uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi barimo gusatira uyu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira urimo abasirikare barenga ibihumbi 15 by'abarundi ndetse n'abandi basirikare benshi ba FARDC utibagiwe n'abazarendo. Aba bose rero baryamiye amajanja bavuga yuko biteguye gusubiza inyuma M23. Uyu munsi amakuru dufite aremeza yuko imirwano yatangijwe n'abarwanyi ba M23 bavuga ko byanga bikunda bagomba kwigarurira igisagara cya Uvira. Ibimenyesha amakuru byo muri Kongo birimo nka Le Potentiel, Actualité CD, Tazama, RDC Info ndetse n'ibindi. Abamenyesha amakuru bakomeye barimo Daniel Micombero ndetse na Justin Kabumba bose baravuga ko imirwano ikomeye yongeye kubura muri kariya gace. Amasase menshi arimo kumvikana ndetse abanyagihugu batangiye gutizabo barimo guhunga bava muri kariya gace. Ibimenyesha amakuru byo muri Kongo kandi biravuga yuko muri iyi minsi ishize abarwanyi ba M23 baba barabashije gucengera bakinjira mu gisagara cya Uvira. Ibingibi rero nabyo ngo bishobora gutesha umutwe FARDC n'abarundi. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku aherereye muri Kivu y'Amajyepfo nawe aravuga yuko imirwano ikomeye cyane yabyutse irimo kubera mu micungararo ya Uvira. Abarwanyi ba M23 ngo bamaramaje baravuga yuko bagomba kwigarurira igisagara cya Uvira. Gusa nanone ngo ni ibintu bikomeye cyane kuko aka gace karimo abasirikare benshi ba Kongo, abasirikare benshi b'u Burundi ndetse n'abazarendo. Kugeza ubu ngubu agace ka Uvira karimo kugenzurwa n'abarundi ndetse na FARDC. Imisozi ikikije Uvira irimo abasirikare benshi b'u Burundi kandi bafite ibitwaro biremereye cyane birasa mu ntera ndende. Gusa amasoko yacu aremeza yuko M23 yabashije kumenera mu mirongo y'umwanzi ikaba yageze neza mu birometero 2 yerekeza mu gisagara cya Uvira. Hari amakuru avuga yuko General Sultani Makenga arongoye abarwanyi ba M23 yaba yamaze gutanga itegeko ryo kugaba ibitero bigamije kwigarurira agace ka Uvira. Ibingibi kandi ngo bibaye nyuma yaho indege z'igisirikare cy'u Burundi zifatanije n'indege za FARDC barashe indege ya M23 mu gace ka Minembwe. Amakuru yatanzwe na M23 yemeza yuko indege za FARDC zahagurukiye ku kibuga cy'indege i Bujumbura ndetse ngo izi ndege zikaba arizo zagabye ibitero ku basivile mu gace ka Minembwe.
M23 rero ngo irashaka gufata agace ka Uvira kugira ngo ice konegisiyo iyo ari yo yose yahuza Uburundi na Uvira. M23 mu gihe itarafata agace ka Uvira ngo bizagorana cyane ko yakwizera umutekano mu gace ka Minembwe, kuko indege za FARDC zihagurukira i Burundi maze zikanyura hejuru ya Uvira zikajya kurasa mu gace ka Minembwe. Bivugwa kandi ko ibitero byose byibasira abanyamurenge biba byateguriwe mu gace ka Uvira. M23 nayo ngo irabibona neza ko kuba itarimo kugenzura Uvira ari imbogamizi ikomeye cyane ku mutekano w'abatuye mu Minembwe ndetse no mu gace ka Fizi. Nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, hari indege zahagurukiye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura maze zinyura hejuru ya Uvira zijya kurasa mu Minembwe. Izi ndege zari zirimo indege ya Sukoyi ndetse na za drone z'intambara, ni nazo zarashe indege ya M23. M23 yavuze yuko iyi ndege yari indege y'ubutabazi itwaye ibiribwa ndetse n'imiti mu gace ka Minembwe. Gusa igisirikare cya Kongo cyo cyavuze yuko iyi ndege yari yavogereye ikirere cya Kongo kandi ko nta birango yari ifite. FARDC rero ngo yarayirashe. Ibi byateje ukutumvikana hagati ya M23 na FARDC, ndetse mu itangazo M23 yasohoye yavuze yuko ibyo FARDC yakoze bigomba kuzahanwa mu buryo bukomeye. M23 rero yatangije ibitero byo gufata agace ka Uvira nk'uburyo bumwe bwo kugenzura neza Kivu y'Amajyepfo bagatandukanya Uburundi na Kongo, kuko mu gihe cyose agace ka Uvira karimo kugenzurwa na FARDC n'Abarundi, M23 izakomeza kugira ibibazo by'umutekano mu gace ka Minembwe. Kugira ngo rero M23 ivaneho ibibazo byose nuko yakwigarurira agace ka Uvira nk'uko abahinga mu by'intambara babisigura. Njyewe ndakomeza kukubwira kuyo nakomeje kuvuga y'ibijyanye n'ubukungu yo iriki, kuko ni nayo Amerika izungukiramo. Biranabwira ibihugu byombi ko gukorana kongera gukorana ubucuruzi, ubuhahirane, kuko ziriya byose ubifashe ibikubiye muri aya masezerano nabikubiye ni ingingo nyinshi zigera ku 9, ariko ushatse wazifata ukareba ibiteganywa n'amategeko mpuzamahanga. Ibijyanye n'amategeko harimo ibyo bijyanye n'ubusugire n'ubutavogerwa bwa buri gihugu. Kongo yakomeje kuvuga ko ari ibintu byayo gusa, nkaho wagira ngo twebwe sovereignty cyangwa kutavogerwa ntabyo tugira. Icyo ni ikintu kinini bari bakivuze, ariko aya masezerano ngewe niyo mpamvu ndimo kukubwira bo bagiye bayandika bakagenda bazana amayandi matext. Urebe nureba nko muri po ya 5 aho bavuga ibijyanye na MONUSCO, aho bavuga ibijyanye na MONUSCO muri po ya 5, reba MONUSCO and other multilateral support. Noneho urajya kureba ahantu nko muri paragraph ya 2 ya kare gace, reba ahantu handitse ngo the parties commit to advance the implementation of UN Security Council Resolution 2773 and the other relevant UN Security Council resolutions. Iyi resolution muyirebe iri no muri preambule, iri no muri preamble aho aya masezerano ashingira. Noneho rero uko mbabwira ngo text ni matière interpretation, kuko mwebwe ni muyisoma mugenda muhurutura gusa. Noneho ikintu bavuze wowe ntuje kukireba ngo urebe ngo harimo iki. Iyi resolution 2773 ivuga iki? Ariko tutarajya kuri iyo ngiyo hari indi yateje impaka. Mwari mukomojeho mu kanya, hari indi yateje impaka. Hari impunzi nayo nari ngiye kuyigeraho. Yego, iyo ijyanye no gucyura impunzi les déplacés, abo bita bariya bita les déplacés internes, abo bita ngo ni internal displaced
yes abo ngabo baba bari mu gihugu hagati no kuva imasisi ukajya Rucuro Gasominari niho hazi simbizi donc ariko mu gihugu cyawe utavuyemo yego ariko noneho harimo ibintu bijyanye no kugarura umutekano kuko baravuga ngo amategeko mpuzamahanga yerekeranye no gucyura impunzi gutaha ku bushake bwazo kumenya yuko ahantu zijyanye zitagiye kujya mu kaga dufite impunzi zirenga 100,000 z'abanyekongo ziri hano mu Rwanda abangaba ni abantu bagomba gutaha hanyuma icyo kindi kuko ushobora kureba izi nyuguti ukavuga uti biroroshye n'abakubwira ko FDLR mu minsi 90 izaba ari amateka nabyo wabisomye nabyo niko byanditse sibyo nabyo ni ibintu byo kwiganirira donc nukuvuga ngo hari ibintu byanditse ariko bo baragira gutya bakakubwira n'urugero hari ikintu Radislas yigeze gukomozaho disengagement ya haraho yaravuze ngo wenda ngo wasanga ngo ari n'ingabo za Kongo never ingabo za Kongo disengagement / lifting defensive measures ni zande ni zacu sibyo iyo bashyizeho slash ivuga iki slash ni conjonction nukulinkinga ibintu bibiri bifitanye isano cyangwa se uzareba ukuntu bandika AFC/M23 sibyo donc nukuvuga ngo hariya banze gukoresha iryo jambo ryitwa withdraw ariko barangije bacomeka miliya resolution ifite rya jambo batashatse gukoresha hano nukuvuga ngo muri legislative drafting rwose reka nkubwire twebwe twandika amategeko ikintu wowe wanze nshobora kukigusinyisha nkoresheje terminology iri soft wowe wemera sibyo ariko narangiza nagera hepfo mu yindi paragrafe nkazakikuzirika nkoresheje yindi texte narangiza nkakubwira ngo iri part of this agreement icyo ni kimwe donc nukuvuga yuko rero ibyo nshaka icyo navugaga ni igiki nukuvuga yuko ibi bintu bijyanye no gucyura impunzi nabyo bizaba ikibazo hanyuma ikindi kizaba ikibazo wabonye muri aya masezerano Maître Gasominari ngengera ngo cyari kiri muri iriya parti yavuze mwibuke ko harimo ikintu cyo gushyira mu ngabo abantu bari mu mitwe irwana ariko ntago bazaterura umutwe witwa M23 baterura uwitwa Mayimayi baterura uwitwa Nyatura batereke mu gisirikare bavuze ngo ubwo bazagenda bareba case by case ka parka noneho barebe niba umuntu ataregwa ibyaha runaka ibintu byo guhungabanya uburenganzira bwa muntu noneho akantu kantangaje karimo ni ukuvuga ngo kureba hari n'ibintu bya fitness nabyo babivuze ariko akantu kantangaje ni akantu ko kuba royale envers les institutions loyalty mu bantu bari muri M23 nta n'umuntu n'umwe leta ya Kongo yavuga ko ari loyo vis-à-vis ya institutions zayo bivuze ngo leta ya Kongo nuramuka uyihaye uburenganzira bwo kuvuga ngo nize muri M23 cyangwa mu yindi mitwe irwana ifite intwaro iba ariyo yitoranyiriza abakwiye kujya mu gisirikare cyayo sibyo izabanze kubwira iti Makenga uyu ni umunyarwanda n'ikimenye yabaye muri RPA yibagirwe ko n'amasunzu yabayemo donc nukuvuga yuko harimo ibintu mureba hano muri izi nyuguti ariko ngiye nkakubwira ngo bizasaba ubushake na pression n'igitutu kuko nubundi nubwo bashyira igitutu kuri ibi bintu kuko uyu munsi ngira ngo nubwo AFC na M23 bakiganira Katari n'abandi niki ngira ngo wabonye deja tugiye kuvuga abantu bagize icyo bavuga kuri aya masezerano wabonye ko Kabila yamaze iki kintu yamaze kukita ngo ni accord commercial ibindi byita sinzi ukuntu yabyise ibintu bijyanye na iki niba ari mascarade diplomatique byo kwifotoza ibintu nk'ibyo ngibyo so peu importe ariko urumva ni umuntu wabaye ariko honorable ukiri aho ngaho ntabwo Perezida Donald Trump yemera ko ari ibintu byo kwifotoza kubera ko yanasubije ikibazo cy'umunyamakuru wamubajije ngo biramutse bibaye ko aya masezerano adashyirwa mu bikorwa byagenda gute umva icyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump tuzakorana nabo kugira ngo bishyirwe mu bikorwa bo ku giti cyabo bashobora gushyira mu bikorwa aya masezerano ariko tuzabashyiraho igitutu kugira ngo bishyirwe mu bikorwa aba ni abantu babiri bashoboye kandi bazabikora barabizi ko bagomba kubikora kuko bitagenze gutyo hazabaho ibintu bibi kuvuga ngo rero reka rero nyine nk'umuhuza reka nkubwire
muri aya masezerano ndacyagaruka kuri disengagement. Ibijyanye no kuva n'ingabo kuva mu ingingo uvuga ubwo ugezeho ni ya kabiri. Yes, disengagement, disarmament and integration of non-state. Yego, justement nari nkiri kuri bya bindi nyine byo gushyira abantu bahoze mu mitwe Rwanda mu gisirikare n'ibyo ngibyo byo kuva by'abasirikare kuva mu birindiro. Sibyo abasirikare bari mu birindiro ko rabaye mu 23, hanyuma aya masezerano akaba ari hagati y'u Rwanda na DRC, ariko bagenda hepfo bagenda babisobanura akantu ku gandi. Hari ending state support to armed groups, wabisobanuye. That's it, yes. Hari disengagement, nayo iri mu birimo twavuze birimo guteza impaka nyinshi. Hakaza conditional integration into security forces. Ntabwo rero hari details zigiye zirimo honorable, kugira ngo abantu bakurikiye baze kumva uko ahubwo mwebwe mu bunararibonye bwanyu n'ubusesenguzi bwanyu na aspect y'amategeko itaza kuburamo, kuko no kuri ending state support to armed groups ibyo ukurikije. No, ntabwo urimo kumva point yanjye. Point yawe muri aya masezerano are hagati y'u Rwanda na DRC. Yego. Ninde ufite mandate yo kubwira M23 ngo uve mu birindiro? Kwingabo zayo ziri mu birindiro. Ariko aho ntibahageze nye.